Drop it. Oke guys, ada kendala sama motornya guys. Gasnya nggak kembali guys. Aman? Ya. Tuh guys. Semoga bisa kembali seperti semula guys. Masih jauh guys. Alhamdulillah sudah jadi guys. Motornya sudah nyala lagi. Alhamdulillah kita sudah mulai jalan lagi guys. Oh ini ya guys. Alhamdulillah. Bersyukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Mulai mantap, dingin, hatinya terasa tak? Berkabut. Lagi ngono perlu dicek ranang bengkel kan motore. Nah, maksudnya men kembali normal meneh. Pas ketika perjalanan kan orang ngajak meneh. Hah? Iya, Pak. Yang penting dia udah wis adem. Aduh ini. Hah? Iya. Muka-muka kan main aman. Bismillahirrahmanirrahim. Biar sampai tujuan dulu guys. Biar aman. Jangan khawatir. Tuh berkabut guys.
bengkel ini arep toko memori iki kan. Memori GoPro-ne. Lah iki 16 giga tak memorine kan kurang gede. Ini arep tuku sing 32 giga 100.000 ta. Jarene kancaku nganggone sing suwi ndak apa-apa ae men awet to gitu. Ora usah mindai. Iki kan kok dar mindai. Panen ya harus tandur san. Oh tapi itu tandur. Yang ke tak rungok ke tek lah Transakura Lampra gitu tek opo yang apa yang ke wedi lho maksudnya nek montore kenapa-napa gitu ya kasarane apa tek wingi ora gitu ta apa nembe iki dewe nyong jalak kayak gue bareng gue jalan gue paham maksudnya gue wis tak kira apa gue nyong tak khawatir montore ya kata bukan kenapa-napa. Aku tahu soalnya kan tapi ya dudu mogok ta motor nyala. Ya, muga-muga ora terjadi arah awake dhewe. Nang petung bane bocor kan. Nuntun yo karo kancaku. Akhire kancakune wis kowe bondal wong puo. Wah. Mangke nyong loro wong lewat sih. Lah kancakune mangke numpak motor tapi numpake nang ngarep. Heeh. Kowe motor mburi lah kuwi yakin. Oh yang ngono ke nek pas perjalanan ada ke lagi kok kuwi. Enak. Yang penting kan awake dhewe iki selamat tau ki lho. Sampai tujuan. Ini desa kali pening kok kan. Hah? Oh, Pak. Hampir sampai ke Waniasa. Orang kaya nyong ini kasar. Kaya ngono ini kasar. Kuwi berarti tangane nanggon tangan pertamane isi iyong isoran oto.
Tapi pas nyervis ki kowe ngomongnya bre karoan bengkele.